Kunjungan Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartanto silaturahim dengan salah satu ulama karismatik di Tanah Pasir, Ulama Tengku Lapang alias Tengku Muzakir, Senin 1 Juli 2020. Yang tak buat karap mandum hanya dak kebut ada bumo yang kadimo aware puji balanga puji balanga puji no anjodo nyanyo neng yang kebit kan mata hati aware penyang tapu buat karap mandum hanjut kebuat ada bumo yang kajimo aware puji balanga puji balanga puji